I-WhatsApp lamaqembu ayo abiyelweyo, indlela imibiko engamanga esatshalaliswa ngayo. Kanti kutheni i-WhatsApp ilamandla kangaka? Iningi labantu licabanga ukuthi amanga akhandwa aphinde asatshalaliswe ngabomu atholakala enkundleni ezifana labo-Facebook, o-X loba u-TikTok kuphela. Kodwa iqiniso ukuthi amanye amanga ayingozi amemetheka singanakile ku-WhatsApp. Kanti yona i-WhatsApp yehlukene ngani lezinye inkundla zebulenjini? Ukwehluka kwayo kumqoka ekuba kwayo yinkundla ezimele yodwa njalo elothango oluvikela konke okwenzeka kuyo. Lokhu kutsho ukuthi imibiko lengxoxo eziqhubeka eqenjini thile elikuyo zibonwa ngamalunga alelo qembu kuphela. Kwayona i-WhatsApp ngokwayo ayenelisi ubona loba uchwayisisa ukwatshiwa kuyo. Ebulenjini kuyimvama ukungethembi loba ukungabaza kuvela kwesingasondelananga labo. Kodwa uWhatsApp imibiko loba izindaba zandise ukuvela kwesibethembayo abafana lezihlobo, abangane, omakhelwane kumbe inkokheli zemasontweni. Nxa umbiko uvela kwesibethembayo akwandanga ukuthi siwusole kumbe ukuwuthandabuza loba ungamanga. I-WhatsApp yenza kube lula ukudlulisela umbiko loba izindaba kumaqembu atshiyeneyo ngasikhathi sinye. Umbiko owodwa ungamanga olakho kusuka eqenjini lomndeni ekuseni, kuthi ufika isikhathi sesidlo semini ususabalale wafika kumakhulu amaqembu. Ku-WhatsApp umbiko ongamanga kumbe ukhohlisayo wandise ukuvezwa sambiko oqotho ovela emthonjeni othembakeleyo. Imibiko enjalo yandise ukwethulwa ngathi ivelela kumankampani agxile kwezokuxhumanisa uzulu, amabhanga loba kungatsha ezikhangele ngokuhanjiswa kwezezimali kubomakhalekhukhwini. Imibiko le yandise ukusatshalaliswa iqukethe inkulumo ezikhangayo ezifana lokuthi amhlophe usuzwinele idatha amahhala, fithizela lapho uqanje khona ukuze iqale ukusebenza. Kumbe njalo kwesinye isikhathi kuthiwe thumeza inombolo yakho eyimfihlo, phecelezi i-PIN number loba i-password yakho uzitholele imali ebolekiswa ngesiphangephange. Izigebengu ezenza lokhu zilokuhlakanipha bokudala umumo ophuthumayo, okwenza umuntu ongakwaziyo lokhu ukukhohlakala afithizele lapho atshelwa khona ngokujaha. Futhi uthola umuntu esenikeza inombolo yakhe yocingo njalo eseveza lemniningwane yakhe eyimfihlo. Eqinisweni amankampani aqotho awakwenzi ukunikeza idatha loba kubolekisa imali esebenzisa indlela ezingacaciyo ebulenjini. Amaqembu ka-WhatsApp ehlukene lenkundla zikaZulu ekuthini ayikho indlela yokunqanda loba kulawula kuxoxwayo lokwatshiwa eqenjini thile. Kunzima ukucubungulisisa lokucwaninga ubuqotho bombiko. Azikho futhi impawu ezixwayisa ngezibalobalo zabantu asebeke bawomukela lowo mbiko owatshiwayo. Njalo uZulu kuyenelisi ukugcona loba ukwethesa umuntu umlando ngalowo mbiko. Kuyini ongakwenza? Qala uzibuze ukuthi lowo mbiko oqalele ngaphi njalo usungulwe mbani andubana udlulisele kwabanye. Lokho okubikwayo kungafakwa izintatheli ezithembakalayo loba iziphala zezindaba eziqotho na? Kambe umbiko lo ungabe uzama kungethusa loba kungiphoqa ukwenza ukuthile ngokujaha? Uma impendulo kumibuzo le ingacaci ngokupheleleyo ungawudluliseli kwabanye lowo mbiko. Enkundleni ye-WhatsApp kungumlando wonke umuntu oyisebenzisayo inkundla le kuba ngunogada ovimba ukwatshiwa kwemibiko enxele. Umkhankaso lemizamo yokulwisa ukusatshalaliswa kwamanga ngabomo ebulenjini akuqaleli enkundleni esizisebenzisayo kodwa kuqala kithi ngqo.